Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada launi mai si mata patarakai tanra asukuru keng marajata lauri sese araja genda puang Allah Ta'ala. Nah sabab pemasena na toing kasih ki hada dari ondroang mabarakai mai lopugau iparentada puang Allah Ta'ala. Salawat dan niyama passalama lauri nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi iya tiwi ummakna poleri onruang petang kape lauri onruang tajang cakilae ya naritu adinul Islam agama selenge sininna umat seleng melebihi ungkai hadere rilalena waktu mabarakae meminasa karam pengekir yasengnya sempajang. Nah sabab makite matae marengkali ngaki makadae megala dari palau ngeta idi umas selenge. Seleng riaseng alewe nekia dari laksanakangi riasengnya sempajang. Nai sitongena perlu toy ripahang si bawa madece makadae ripalau ngeta maiga. Parenta ia engkai na parenta puang Allah Ta'ala de mengeto gagacau para luna sempajangnya. Maka dari puang Allah Ta'ala dilalang akurang melebihi. Wa aqimus salata wa atus zakata warqamu rakin. Betuanda tepat tentunya sempajata tawaja iseketa rokok kisi bawa tahu rokok umma seleng melebihi engkai hadire jadi diparing ngerangi ki makadae ajak lalu ki gagari palau ngeta capa-capain yasengnya sempajang ajak lalu ki gagari palau ngeta nerek tolawi butingnya solo na mau sempajang na solo manto sabari bedak nenia make up na umma seleng melebihi engkai hadere nai napa ia ro sempajenge narampea toki nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilaleng hak desekna makka dae as-salatu imaduddin betuanna naya tu sempajenge pondasina agama ta jadi perlu tori pariyati madeceng makadae yaro riasenge pondasi yaro dibangunange majepuna sedih anu perlu lade makoto paro ini ummas selenge yaro riasenge pondasi yaro sempajenge maega suran seletana sabade nama kesim pondasi agamana na solangi lade i agamae pada padanna pamarentata ririta di televisi nah sabadena makasim pondasi agamana maka sola miriaka menjadi pemerintah maega mi korupsi doi korupsi na liam pakaian nama pacing nete mapacing doi korupsi mi mereka Mekah si tengah mate miri Mekah gora-gora labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik betuanna puang engkau kapole papolai pangolita maka dari puang Allah Ta'ala niga moleki dari korupsi itu tenrek ke Mekah kata paro ale melebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nareko engkau maseleng mate nade na sempajang tempona tuorilino dek ni sengi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanrai makadae ummakku gayaro magai na sabade igaga ulunna agamai na bolai jadi yaro sempajange ulunna itu agamae umma seleng melebihi engkai hadere ianai urapi upaletu keki rial apari ngerange lauri di manang mamuare makkegunai lebih kurangna milau adam peka maraja wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.